A danas već od 8 sati na Bukumirskom jezeru kreće program Rokstrikcije. I to onaj koji puni baterije, budi osmijehe i razgibava cijelo tijelo. Nakon našeg jutarnjeg programa svi putevi vode na Verušu gdje dan počinje sa Natašom Rešetar i jogom koja razbuđuje tijelo i donosi dobru festivalsku energiju za nastavak dana. A kada se tijelo umori od plesa, šetnje i uživanja u prirodi, tu je i prava mala oaza relaksacije, masaže Vladimira Šukovića koje vraćaju snagu i brišu sav umor. Dakle, nakon jutarnjeg programa kod nas ne ide se kući, nego pravo u prirodu. A šta nas sve očekuje tokom ovog festivala, saznaćemo u nastavku. Dobro jutro i dobrodošli na naše veliko zadovoljstvo sa nama. Eto, mogli smo vidjeti ono što nas je svih zaista i od menadžmenta televizije čak oduševilo je da ćemo imati masaže na Veruši. To je zaista jedna jako dobra ideja. Pod otvorenim nebom masaž. Kako će to izgledati? To će da bude vatromet. Vatromet. Kažem, šalim se, bit će lijepo, bit će onako puno entuzijazma, puno nekih novih momenata. Sinoć je već, eto to mogu da otkrijem, došla gro grupa, počela je već tonska tako svirka i to i ja već osjećam da tu ima stresa. Oni moraju da dođu kod mene da ih ja malo iskrcam i onda da ih pustimo ponovo malo da sviraju. Jer ovako da sviraju sa takvom nervozom to samo prenose dalje. Pa može li se svirati nakon tog krckanja? Pa neki da, neki ne. Oni koji budu mogli, oni će da daju maksimum. Tako je, tako je. Eto, festivalski dani znaju zaista biti ispunjeni i dugim šetnjama, plesom, pjevanjem, skakanjem i boravkom na otvorenom. Koje su najčešće tegobe zbog kojih se ljudi odlučuju za masaža na ovakvim događajima? Mada moram priznati da u Crnoj Gori nismo imali do sada ovakvu praksu. Pa ne, nismo imali i nadam se da nećemo više nikad imati. Šalim se. Mislim da ćemo imati non stop, jer je stvarno potrebno znati sami na svim koncertima, a ne festivalima gdje ima 50 koncerata. Uvijek mora neka medicinska ekipa biti obezbeđenje, uvijek je tu neki veliki broj ljudi koji se ne vidi. E sad u tom velikom broju ljudi nekome se dopala ta ideja, jer stvarno su svi zavapili. Evo prvi ja, ako ima maser, apelujem, molim vas da me kontaktira, da ću posle broj. Pa da, treba će vama maser nakon ovoga. Obavezno, pa čuš. Da li maseru treba maser? To je prijeka potreba. Jel' tako? Ima izraka klin se klinom izbija, ali... Ali i maseru treba maser. Jeste. Da li su masaže koje će biti dostupne na Veruši prilagođene svima ili postoje možda određene zdravstvene situacije? Naravno, ne, nego jednostavno ima mjesta za opuštenu varijantu i sve uvijek. To je prije svega, rijetko će ko je svjesan svojih problema leći i ako mu već ne odgovara, tipa s bypassom ljudi tako s nekim problemima, sa nekim aparatima koji su im priključeni, gdje su indikovane te kontraindikacije. A inače, ovako zdravi ljudi koji mogu da džipaju i da skaču, njima nije ništa što kažu, ali njima posle bude svašta. I onda kad su tako nikakvi s jutra dan, pa to traje do uveče, pa nisu ni za život, ni za šta, sad imaju priliku da se opuste, da dođe, eto tako da kažem, jedan šumski tretman, pun kiseonika, muzike, dobre energije. Da udišu punim plućima. Biti oko njih, Još će ta pluća biti priroda, izmasirana. vrhunska muzika. Moram da pomenem i da pozdravim ekipu iz Dječjeg saveza, koji su vrhunski ovako. Ljudi tu su, odmah su nam uletili u pomoć. Daj šta treba da se stvari ostave, da se ovo, da se frižder znači. Genijalna ekipa. I tako je počelo. U totalnoj smo panici, hoće li se sve stići, hoće li kiša, neće li kiša. Evo imali smo i momenata da se preklapaju veliki festivali, Rokstrikcija i veliki festival Exit. Znači tu su negdje pata. Ja se izvinjam Exitu što ih pominjem, ali... Pa dobro, neko bira more, neko bira Verušu. Da, ja kažem, nego sam htio da im kažem da dođu na after svi na Verušu. Na masaž. Na masaž, obavezno. Eto. A svi na after. Hoće li te masaže biti besplatne? Kako će to izgledati? Ili će se morati malo plaćati? Neće, Boga mi. Znate kako, više ni djeca ispred opštine ne sviraju za džabe, to kažu. E sad, bit će simbolično. Znači, bit će simbolično, bit će jedan natpis veliki, koliko ko da na svim jezicima. Pa dobro, bitno je da svi to razumiju. Naravno, svaki trud treba da se plati. Eto, koliko je važno slušati sopstveno tijelo?
kada nam šalje signale. To prije ste spomenuli ljude koji imaju bypass stent i slično. Da li je važno slušati te signale i reagovati na vrijeme i javiti se nekome koje je vaše struke? Ovako, lijepo bi bilo na svaku moguću reakciju organizma da se čovjek obrati nekome pa da mu se to popravlja. Znate, svi mi ne trpimo bol, to mijenja čud, mijenja karakter čovjeka. E sad, da se ta bol ne bi dobila, mora čovjek biti aktivan. Ako već nisi aktivan, pribjegavamo kompenzacijama raznim. Jel' tako? Neko fitness, neko stimulanse, neko ovo, neko ono, svi su uglavnom na nekim podizačima. E sad, da tih podizača ne bi bilo, fali nam onog jutarnjeg razgibavanja koje smo imali u osnovnoj školi, ono obavezno fizičko vaspitanje, ono najzdravije moguće vježbe oblikovanja, koje sad kad se razbolite radite kao kineziterapiju pod nekim plaštovima, love coachova i ne znam čega. Svi odreda imaju svoju neku verziju kako doći do zdravog, a oni sami ne ulaze baš onako potpuno iskreno i zdravo sa svojim organizmom, sa svojim zdravljem. Znači, boravak u prirodi je predivan, umor je zdrav, jer ti javlja da nešto nije u redu. Ok, kad bi mi svi slušali organizam, svi bi bili negdje onako zadovoljni, bez tableta, bez ičega bi prolazio život. E sad, pošto ne slušamo, dođe do tačke zasićenja, napunimo se negativne energije, napunimo se mliječnih kiselina, napunimo se pretova, fascija, ovog, onog, sve to mora neko da nam, znate, ja sam bio uvijek za to da se, kao u Kini prije 5000 godina, svakoga je malo do vatime, pa se iskrcaju, pa su svi zdravi, nasmijani i čin jedan drugom. E sad mi možemo isto to da budemo. S tim što smo se odrodili, što više nema druženja, nemamo naviku da se čujemo, vidimo i tako, ako nije to scrollanje, ako to nije viralno, ako to nije TikTok, ako to nije Instagram, ako to nisu followersi, znači postoji život i bez toga i to predivan jedan život, bez svega toga. Znači okrenut sam sebi, okrenut zdravlju, okrenut prirodi. Znači iz toga da čovjek crpi svu energiju, apsolutno mu ne bi ništa falilo. To malo umora bi mu bio signal da se malo iskulira, da se legne, da se odmori, da se refrešuje, da se, eto tako. Ali čini se danas, makar, čini se danas da je masaža postala luksuz. Tako je ljudi percipiraju, a ne briga o zdravlju, što je osnova. Najgore od svega je što ljudi dosta s predrasudom gledaju na masažu. Znate i zbog čega već, kako su to kod nas onako malo zaostalo. S početka ono ko masira, taj vjerovatno otišao u neku perverziju. Znači, ne postoji ono fizikalna medicina, ne postoji uopšte sportska masaža, ne postoji kiropraktika, ne postoji šijacu, ne postoji, znači samo postoji ono happy end, da oproste građani, što se i to, ali to svi znamo za to, pa nema sad potrebe da se pravimo neki veliki moralni kritičari, nego smo i sami takvi. Najgore od svega što sa masažom čovjek dobija dosta nekog kvalitetnog provedenog vremena sam sa sobom, a misleći o masaži i ništa ne čineći cijeli život i sve otiću šutra, aj preksutra ću, aj kad mi dođe ona moja, ona me jedina iskrca. Pođeš na masažu, nek te nas i baba molila. Aj sine, izgazi me malo, pa nas dvoje, troje unučića, pa je gazimo, ili dosta baba? Ne, no, još malo tu ispod plećke, pa to ispod plećke sad će da bude na meniju. Fino, to će da bude meni jedan. Francuska obrada toliko, obrada plećke toliko. Znači sve kao u butiku mesa, ako ćete i ovdje kod nas, da znate sve, cjenovnik, šta vas interesuje, šta vam je problem, pa eto tako možete i kao kod majstora, da vam odredi cijenu, koliko vam je boš pumpa, koliko vam je tako to. Znači, svugdje pa eto, baš kada spominjemo taj meni, kakav će biti meni na Veruši? Odnosno, šta će posjetioci Rock Strikcije od ranih jutarnjih sati moći da očekuju od vas? Kakve će to vrste masaže biti? Ovako, nisu to vrste nikakve specijalne, to su jednostavno onako kako ja doživim nekog. Nekome samo malo da se onako prostimuliše kao krvni cirkulacija, drugome bukvalno se malo namjeste poneki pršljenovi, da se onako cijelo tijelo protrese, pa malo limfna drenaža, pa
relaks, pa nemam pojma. To je kratko je Hoće li vrijeme. biti anticelulit masaž? Anticilulit Ako će biti, preporučujem, ne, doćemo to svi. će, bit će traileri takozvani, to će po 3-4 minuta, ono, da znaš šta te snašlo i šta će te snaći i onda možete fino dobiti broj telefona, pa mi se obratiti. Pa vas- onda anticelulit, Jeste. tako. Nemam kad tamo da se bavim tako baš onako Pa temeljno neće biti svakim. lako izdržati. Pa Čitav ne. dan na nogama. Ne, sigurno. Inače sam čitav dan na nogama dok radim, tako ovo će da mi bude onako sad kao gratis, ono, da budem još malo više na nogama. Jeste, od 3. do 5. jula 24 sata masirati. Da li će svo vrijeme masaža biti dostupna? Ne, naravno, čuš, pa ja sam čovjek, jel? Ja moram da spavam. Onda moram i da jedem. A onda moram i da se volim. Tako da sve to ide polako u svoje vrijeme. Isto radno vrijeme ima svako od vas, jel tako? I mi tamo imamo radno vrijeme. Biće od 10 do 6 najvjerovatnije. To su će sve te radionice, izlasci, ne znam, ta okupljanja, druženja, vezovi, ne znam, dječje igraonice. Sve će to da bude sve što se dešava, bit će negdje u tom periodu od 9 i po 10 do 6. U 6 već počinju koncert i ozbiljnija svirka i to više nema smisla da se išta radi. Znači, do tad će ponekad tonska proba biti. I eto šta drugo da vam kažem. Pa, već Dođite. Tako je, Ja sam vas zvao da dođete tamo. Jest. Je Pa li doći istina? ćemo. Dođite. A tamo bi bolje bilo da smo uradili ovo, pa vam ja pokažem. To je taj šator o čemu vam pričam. Ovo su ti ljudi koje ću da iskrcam. Gledajte sad, ck, ck. I onda to... Jeste, pa kažem kako sam ja podnijela tu masažu, pa možete se svi. vratim zdrava u Možete studio, svi. nasmijana, tako je. Evo, upravo možemo i vidjeti da je 7 sati i 41 minut, vi ćete biti na Veruši od kada? U 7:42. Šalim se, naravno. Teleportom. Odmah čime pustite. Čim vas, a ne Jeste. puštam vas. Jer ovo mi nije radno, a ja Aha, sam morate sad se jednostavno gorim, znate, ima toliko toga da se uradi još i da se stigne, da se podzavršava, znate kako su tehnički problemi se uvijek jave, što nisi zvao, a jesam, nego se nije javio. Sad, to je peglanje sad prije nastupa, to je normalno i zdrava tenzija i onda kad počne preporučujem svima. Ali uglavnom na sajtu je istaknuto, jeste, od 8:30 da počinje taj jutarnji program. Mi završavamo oko 9 sati sa jutarnjim programom. Naravno, vi ćete mnogo ranije izaći bez brige iz studija. Puno, baš je hvala. Opet ću doći zbog toga. Jeste. Građani će moći bukvalno nakon gledanja našeg jutarnjeg programa kod vas na masaž. Znači sad vas vide kraj malih ekrana, onda će vas upoznati Daću uživo. ja broj tablica, nek me zaprate. Tablica. Pa neka da za prate mnom. vozilo do Veruše. Nek me zaprate, ali ne na Instagram. Tako je. Hvala vam puno. Pa eto, onda i za sami kraj, koju biste vi masažu prosječnom građaninu koji nas gleda ovoga jutra preporučili za sami početak da samoga sebe uvede u taj svijet brige o sebi? Pa znate kako, ova relaks masaža svima prija. To je nenormalno da kaže čovjek ne prija mi. A ima ljudi kojima ne prija dodir? Ok, ti ljudi kojima dodir ne prija ili su alergični na dodir ili imaju neki problem u glavi. Jer svima dodir treba. Od kad smo mali, od kad smo bebe, pa nas mama preko stomaka još dira i ljubi i voli i tata isto. Mi to i dalje zahtijevamo da nas neko ljubi, grli i voli. Bez dodira smo postali skvrčeni i tako već rastegnuti, da kažem, rastrzani u ovim silnim obavezama gdje niko ništa ne stiže, a opet su svi uspješni, svi su fake. I onda se to taloži. Da. Sad, tijelu ne možeš to da radiš. Tijelo ti pamti, tijelo zna šta mu radiš i kad si u grču, a ti glumiš opuštenost, ono ti ga poslije stostruko vrati. Kroz ovo, kroz ono, ne funkcioniše to. Znači, najbolje bi bilo da procijeni čovjek kako se osjeća, onako, da li je dovoljno zdrav da mu treba tako neka sportska masaža, neka terapeutska. Inače, limfna drenaža je super za ovo period gdje pod oblaka te poklopi, nisi ni za šta. Znači da te neko bukvalno onako... Pa baš sam to htjela pitati, da li su čak ljeti na ovakvim vrućinama i poželjnije masaže baš zbog toga i oticanje? Naravno, zato što i otiču nogi, znojimo se češće, koža nam je upaljenija, da kažem, na pojedinim mjestima, na pregibima, ispod koljena, pubični dio, onda gori ispod pazuhe i tako stalno se iritira. Znači, da bi se to otklonilo, organizam mora da radi funkcionalno, da bude maksimalno. Znači, treba da mu se povežu, znači, svi organi, onako u jedno, da mu se otklone grčevi, da mu se otklone neke
kako da kažem, Barijere. blokade, da, blokade koje smo, od sjedenja, od voženja, od kompjutera, kičma, znači, kompresija, na prštinovima, sve to treba, da kažem, sve bi bilo lipo da čovjek sam može ili da mu neko svoj pomogne, komu je najbliži, supruga jedni drugima, djeca između sebe, da svi nauče. To su osnovne stvari. Sjedne ti neko tu pa te malo dohvati, pa ti mu pričaš šta da radi. Pa eto, to ti početak. Pa kad te zainteresuje, evo, Bogu hvala, sad googlaju, mali od godinu dana već googlaju i tako je ostalo. I svi znaju šta se dešava u svijetu. Znači, imate kompjutere koji će vam sve reći, AI koji vam sve na svijet zna. I onda ga vi pitate kako ću da izmasiram tatu klik i onda ti ovamo pa stoji ti već milion opcija šta da mu radiš. E sad, a glavna je opcija da pitaš oca, tata što ti treba. Kako? Ti njega onda dofatiš šta njemu treba. Tu mi malo jače, tu mi nemoj jako, sad mi malo ovako, ovdje me zateže. Znači imate uvijek komunikaciju. Nema recepta za zdrav život, nema recepta za idealan brak, nema recepta za tako neke stvari. Da se čovjek trudi da budeš tu što, onako da kažem, optimalniji ka toj nekoj ljestvici, gdje treba da stane i da razmisli je li sretan i treba li mu više preko te sreće ili je dovoljno to pa može i drugima da je dijeli. Tačno. Pa eto, meni je žao što mi ovoga jutra prosto od ovoga stola nemamo prostor pa da imamo jedan stol za masažu pa da pokažete. Eno vam ondje madrac neki tu. Jeste, ali se ne bi vidio od stola. Baš bi bilo zanimljivo da građanima pokažemo možda eto i uživo kako bi to moglo da se radi u kućnim uslovima, kako bi mogli da pomognu sebi. To ćemo drugi put. Kad budem gostovao sad baš sam se naštelovao na nešto potpuno. Za Verušu. S mislima smo već tamo, je li tako? Ja sam sad u modu, znači macaću, skije, krampe i tako. Jeste. Klimovi. Onda vas neću zadržavati. Hvala puno. Kada ste već sa mislima u najljepšem odmaralištu u Crnoj Gori, nećemo vas više zadržavati. Sada možete lagano da napustite studio, ali prije toga naravno da vam se zahvalim na izdvojenom vremenu. Zaista mnogo cijenimo što ste odvojili vrijeme i idete sada pravo. Hvala vama što ste se zainteresovali i svaka vam čast i pozivam još jednom i svu ekipu, kogod bude mogao i privatno, a i ovako da dođete da napravite neki prilog, a i s porodicama obavezno je za svakog. Baš za svakog. Od Bukumirskog jezera, kog ste jutro spomenuli, do izlaza s Veruše, sve do autoputa nema, šta ne možete da vidite. Takve stvari, takve lijepe. Sinoć smo Crnu vidjeli. Pa životinja divlji koliko hoćete, pa je priroda sve u skladu, ptice pjevaju, znači zova procvjetala. Ima sok od zove, dođite, bit će stalno posluženje. Nakon masaža sok od zove. Sa Veruše zove isto. Savršeno. Znači, autentik. Apsolut autentik. Ali ako mi dođemo, ako dođe menadžment televizije i mi novinari, mi mnogo sjedimo u redakciji, imat ćete mnogo posla. Daćemo vam mi zaduženje, imate vi šta da radite. Ja sam mislila na masaža, nećemo mi da radimo. Mi bismo da odmaramo. To je posle, mora da se zasluži. Mislim da smo zaslužili. Evo, ukočila sam se. Ovako je zdrav bitno, se ukoči. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Svako dobro, prijatno.